Daħlu fl-aħħar fażijiet ix-xogħlijiet fuq l-Iskola Medika ta' Barts biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Din il-binja ta' 4 solari mamra bl-aktar faċilitajiet moderni bdiet tinbena ftit iktar minn sena ilu b'investiment ta' iżjed minn 26 miljun euro. Din l-iskola se tilqa' l-ewwel grupp ta' 60 student f'Settembru li ġej, bitotal eventwalment ikun ta' 300 student. Il-kamp operattiv ta' Stewart Healthcare Young Growers spjega li dan il-proġett huwa parti minn strateġija fit-tul minn Stewart li tinkludu wkoll ir-rinnovazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex flimkien mal-isptarijiet ta' San Luqa u ta' Carin Grek f'Malta. Il-kamp tal-Iskola Medika ta' Barts, il-professur Anthony Warrens, qal li dan il-proġett nibet minn sempliċi diskursata informali ma' professjonist mediku Malti f'Londra. Saħaq li mill-ewwel laqat induna li l-Gvern Malti ħad diskussjonijiet b'serjetà kbira. Mawa News spjega kif flimkien maċ-ċentru tal-anatomija li nfetaħ f'Diċembru li għadda, dawk li se jistudjaw f'dan il-kumpless se jieħdu edukazzjoni tal-ogħla livell. We will be having within a few weeks a state-of-the-art site for medical education to supplement the site we already have, the Anatomy Centre, which will give us the opportunity to deliver really high quality education to our students. So it's really important to us. Il-professur Warren spjega wkoll li dan iċ-ċentru huwa biss il-bidu ta' kollaborazzjoni ikbar ma' entitajiet Maltin li jistgħu jestendu lil hinn mis-settur tas-saħħa. We're collaborating with the University of Malta and we're planning a joint postgraduate course at master's level in surgical sciences. And there are lots of other opportunities, not just in medical science. There's work that's done by our law department here in Malta. So this could be a multi-layered relationship between our university and Malta that will be in everyone's interests. Waqt żjara fuq is-sit, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fi ftit iżjed minn sena sar progress enormi biex inbena dan iċ-ċentru li fi kliemu huwa uniku fil-Mediterran. Spjega li dan l-investiment ta' Barts Għawdex huwa turija ċara tal-impell lejn pajjiżna. Fil-waqt li qal li huwa gburi li dan l-investiment tant importanti qed iseħħ f'Għawdex, saħaq ukoll li din l-isħubija bejn Barts u pajjiżna se tkun ta' benefiċċju kbir għas-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Benefiċċju li se jitrasforma l-kura medika f'Għawdex, kif spjega d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Pazjenti Għawċin issa apparti din l-iskola medika diġà qed naraw binjiet ġodda tal-għajn madwar l-isptar u jfisser ukoll li l-investiment issa jibda il-fokus kun fuq l-isptar il-ġdid li ħajkonna fl-isptar ta' Għawdex, fil-kampus tal-isptar ta' Għawdex, li allura ħajfisser servizz aħjar il-pazjenti Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.